الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد رافع السماء بلا عمد باسط الأرض على ماء جمد خالق الخلق ومحصي العدد مقسم الأرزاق فلا ينسى أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير نبي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. In mga sila masa nakaunayad to, mga salafun as-salih radiyallahu ta'ala anhum, amunain kamasahan sin panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iman sin sahabat niya. Sila nato yung mga manusia lanlo tuod in umid nila hapakaradyaan hayadlawan atawakan hawakto amuin niyaon din doon ing kalabbihan piaturun sintuhan Rabbul Alamin waktu iban simmasa amuin niyaon din doon in jinis babara padirihilan sintuhan Rabbul Alamin pa mga ipon niya na in ummat masa nakaunayad to lando tuod in umid nila in pagmuhot-muhot nila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hamasayan iban sinhawak to yan wayroon siulakan ding mga masa kaya bangkil halom sin Quran iban sin hadis sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam habayta iyaun din doon in karayawan sa laggo mahasil sin ipon abila siya nagpatindog sin ibadat wayroon ding mga masayat tubat malingkan napalindog sin mga sila ummat na kaunayad to na inding mga masa iban sin wakto amo intamba manamba indirihilan karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ummat ini amo na imbya sin masa na to habihayaon ini amo na bulan Sya'ban in mga sila sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam abila sila amo indagpakan na sin Rajab bulan Rajab asal sila pianduan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam impaparuahon sila sin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dengan sebab yan mga ummat al-Islam
Yari nakita niyo bihayaon habintungan sin bulan Sya'ban. Limid na iban na maid na inhang tunga sin yadlawan sin bulan Sya'ban. Nauno yung pangasumo. Nabak mo rabaha in bulan Sya'ban. Biya sing kaamay-amay kay mo sin panghug na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In papabakon ka to niyo in bulan Sya'ban sin pagpuasa iban sa pag-ibadat pa Allah. Labi awla na tuod haadlaw ini. Napagbaynat mo rabaha dain doon kay mo. In nabi upihan mo. Nabi, sisilawak mo wayroon nabi. Yaakaran mo ba't malingkan siya. Naakad mo rabaha imbayta sin nabi pagyanon mo yan. In pag-ibadat din di ihabintungan simbulan Sya'ban. Muna-muna, manabuti kita niyo. Bang uno naman ing kalabihan. Piyagbaynat sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di alam simbulan ini. Inday nga mga kalabihan niya ito mga ummat al-Islam. Amuna impagyanun tahwilul qiblah min baytil maqdisi ilal ka'batil musyarrafah. Amuna in pagpindah sin qibla sin sambahayang taniyo daing Baitul Maqdis maun pa Ka'batul Musyarrafah amuna in Masjidil Haram. Unim maka na to pangadjian daing dii. Apagpinda sin Nabi na apagpinda sin Allah subhanahu wa ta'ala sin qibla daing Baitul Maqdis maun pa Ka'batul Musyarrafah. In makawa na to pangadjian mga tuan mga rayan. Amuna in piyapagbaynat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban diuhulan sin Tuhan Rabbul Alamin in kawayaan sin panghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuhulan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kawayaan niya. Dengan sabab yan imbiyakato tanyo imuupi. Iban bilang ding mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwayda isab kita niyo magkukuyag biya sing kakuyag sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bat sababin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangpo tag dua atawakan hangpo tag hunum tahun. Atawakan hangpo tag 7 tahun. Nagqibla siya harap mo pa Baitul Maqdis. Halom sinang putag 6 tahon natawa ka ng 7 ang putag 7 tahon. Si man sambahayang in panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam qibla harap mato pa Baitul Maqdis. Sumagawa in pangatayan niya harap mato pa Ka'batul Musyarrafah. Hula kanungnungan niya. Hula hawak tuman siya diyoy sing kauman niya. Iwan kapag pamung simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kaulong niya hula ko iban tampat kapag anak kako. Bang sadjalong niya bukun haparda akan sintuhan. Mahunit takaulong niya tay Quran bat sabablong niya kanungnungan takaulong niya ya hula ko. Hula sin Nabi. Wala naigkan niya. Dahil doon halom simbigi jantong niya. Dengan sabab yan inangan-angan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya pa isab kiyaro ngat sa sumakawa iangan-angan sinlom sin pangatayan niya. Inbang man siya pagqiblaton na, papagqiblaton na sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa Ka'batul Musyarrafah. Dahil Tuhan Rabbul Alamin, alimul ghaibi was syahadah, nakaingat sangat, impangingat niya, hanakatampal iban sin nakaiso. Kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilaw sin pangatayan, ingkabayaan sin pangatayan, sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunhay ni timurunin ayat sin Tuhan Rabbul Alamin, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, afarman sin Tuhan Rabbul Alamin, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kita namulong niya in bayak mo, in mibud namat tumagqibla pa Ka'batul Musharrafah. Hasabab sila sa mo pahula mo. Dahil nga sabab yan ya Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palinganain pangatod mo, iban pagqibla mo madto pa Baitullahil Haram. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Paharapon na mo na kaumadto ya Muhammad. Pakiblat, amuin kababayaan mo, iban kamalilaan mo. Subhanallah. Wayroon kaya lukis. Iban kaya bangkil hakakisa-kisahan. Mga sila kanabihan nakaunayad to, iban karasulan nakaunayad to. Diuhulan sinallahu ta'ala yung kabayaan nila. Way, sa sumakawa, indihil kanila sintuhan, amuin pagbaya sin Allah. Arapunin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pagbaya sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kanakaibanan ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod. Sin uno-uno ing kabayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam duhulan siya sin Tuhan bukon ha pagbaya sin Tuhan daing ha mga ayat afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Iban ya Muhammad, irihil na murakay mo in uno-uno parkala kabayaan mo, uno-uno parkala kainginan mo, irihil na mo kay mo. Dahil nga sabab yan, kita man sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabayaan sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In magqibla na siya maun pahula niya kanungnungan Ka'batul Musharrafah, timurun in ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahu Akbar. Dunhay ni mga tuan, mga rayang, in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mujud, iban na mujji, sarta timuto in luha, nagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, bat sabab dihil kan niya, in kabayaan niya, iban kamalilaan niya. Kimuyag in Nabi. Di nga sabab yan, kaano siya kimuyag? Kimuyag siya hamasa ini, habulan Sya'ban. Unin-aon din dia long bulan Sya'ban. May ta kimuyagin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamunain pagpinda sing qibla ding Baitul Maqdis maum pa Baitullahil Haram. Dengan sabab yan imbiyakato ni umat sin Nabi. Imuupi papanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay habulan ini, iban hamasa ini, magkugkuyag kita niyo hasabab kuyagan in panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadlawan ini. Demikian habulan ini, subay na isab kita niyo magkugkuyag. Biya sin pagkugkuyag sin mga sahabat sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atawakan subayda isab kita niyo magkugkuyag. Hasabab sin pagtaat purna sin mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya. Bat sabab kaya riwayat din kan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ang bukadlaw long sin Anas, bunato din Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya. Masa nakaunayad to, abila siya magsambahayang in qibla niya maun pa Baitul Maqdis. Aha, timurun man long in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bibud na in Nabi sallallahu alaihi wasallam harap matu pa Ka'batul Musharrafah. Dunhay ni, aun hambukot ding ha mga sahabat sin Nabi, nakalaway siya rin doon ding ha Bani Salamah, wahum ruku'un, hinabuhan, im mga tauyaon nagruruko halom sin sambahayang fajar, wa qad sallu raka'atan,
iban hinabuhan, naubos na sila, panagnaan rakaat. Dun hay ni, hawak tuman timurun in ayat, atawakan mapuas man timurun in ayat, maun papanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta in mga sahabat yaw ninabuhan nagsasambahayang, nanawag-tawagin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal qiblata qad huwilat, famalu kama hum nahwal Ka'bah. Bunal tuod long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, napinda na iban Nabi mud na in qibla na tumatto pa Ka'batul Musharrafah, na in mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halom sin sambahayang mimud sila harap matto pa Ka'batul Musharrafah, hinabuhan sila halom sin sambahayang. Unin maka na to din ni pangadjian, imaka na to pangadjian na sahabat sin Nabi amuin pagtaat nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagtaat sin mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Iban pagbaubog sin uno-uno pardaakan kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sambil magkasabot ha history, magkasabot ha mga salsila sin mga sila sahabat masana kaunayad to. Waktu iban sin sangsa, sambil kamuhi nila, hitok nila, hakarna sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampayin kita, impangaso. Beitaan kau sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, abila kau dagpakan sin bulan Sya'ban, atawakan bintungan sin bulan Sya'ban, fasumu naharaha, wa qumu laylaha. Puasaha in adlaw niya, iwan palindo ka, pag-ibadat kau haruman niya. Uno ba, nahagad tayat to. Kaya bukan tarawaha, in pardaakan ka to tanyo simpanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinimpardaakan niya un, bukon da magbing matukanim mumpa at marida ka to. Subhanallah. Amo yan inding ha mga kalabbihan, jimaturin di halom simbulan Sya'ban. Damikyan din di halom simbulan Sya'ban. Maruya min tadbiri amri sanati fi laylatin nisfi min Sya'ban. Din di ihabintungan simbulan Sya'ban. Labi luwa na to din biya singkabi iyaon. Dunhay ni kialukis long sim mga ulama, pindahon sin Allah subhanahu wa ta'ala impakadaran sin tiap-tiap manusia. Banging kaaunan sin hambuk manusia, mawapat na siya mapuasin pila adlaw, pindahon sin Tuhan papilang kabulan, pilang katahon. Sa inyad to ala wifti iradati. Inyad to hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon hapagbaya isiyo-siyo. Atin ibang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pindahon in kamatay mo hadlaw ini, paking zoom, wayroon makaakuan, wayroon makaubah, hakabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Banging kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, papagdayahon kau hadlaw ini, papagdayahon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon makaubah, hisiyo-siyo, at pakakabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Nakuno na to mahasilin pagyanon niya. Kuno na to mahasilin pagyanon. Rijikian kita sintuhan, ampunon sintuhan in pardusahan ta. Atawakan pahawaon pa sin Allah Ta'ala in kabuhi ta. Abila mo tuan pialindog imbiya sing kabi iyaw. Abila ko nagpalindog, nagibadat, biya sing kabi iyaon nagluwas lungsad. Jimikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, wala ko nagtali sing karu, sin laul. Ba't sabab imbayta sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bunna tuudin Allah subhanahu wa ta'ala, tumurun in rahmat niya, dain doon halaylatun nisfi min Sya'ban. Hadum sin bintungan sin bulan Sya'ban biya sing kabi iyaon. Tumurun
in Allah subhanahu wa ta'ala in rahmat niya. Mahuli, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaghfiru li jami'i khalqih. Ampunun niya ingkatan pia panjarin niya illa li musyrikin aw musyahin. Buat malengkan ha mga sila nagsisirik fa Allah, iban sim mga sila nagaambulda. Ampunon sin Allah Ta'ala harum yan, hindi si kabi iyaon. Im sila katan pia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala buat malengkan im mga sila nagsisirik fa Allah, iban sim mga sila nagaambulda haantara nila. Piyag-abay sin Allah Subhanahu wa Ta'ala im pagsyirik, iban sim pagbantabantahi. Bat sabab im pagsyirik fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, manunjuki simbyugto mo im parsugpatan mo fa Allah. Adapun im pagambulda, haantara mo isya im pagkahinumano siya, manunjuki im byugto mo na im pagkasila sa haantara mo iban sinsiya. Iban tuan, im pakaradyaan pagkasila sa subhanallah, wajib kato niyo sin Tuhan Rabbul Alamin. Sehingga in Tuhan Rabbul Alamin, atas niya kita niyo beitaan habang man kita niyo sumug maglasal-yasahi, habang man humugot im pagkasila sa hantara taniyo, imbayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. 7 kaginis manusia, pasilungon ko hasilong ko rin dito haadlaw qiyamah, haadlaw wayroon na kasilungan buat malingkan lambong kurakuman, daing hang mga pituyad to, indaing hang mga pituyad to, rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. 2 kaginis manusia nagkasila sa hakarna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahuli napun sila hakarna sin Allah, sambil na sadya sila nawapat nagsibu, nabutas sila hakarna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kita beitaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala simbayta ini, abang man kita ni humugot magkasilas, ayaw mahinang sabab in alta makapagambulda ko iban sin pagkahimo, ayaw mahinang sabab in pagkawasa makapagambulda ko iban sin pagkahimo. Bat sabab imporkala yan tuan, mabaya ko iban sindi, di mo yan maramat to paadlaw ka na. Amuraim maramo pagkasila sa haantara may ibang pagkahimo manusya. Damikyan. Inday nga mga hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod simbya singkabi iyaon. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunna tuudlaw niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumurun hadum bintungan sin bulan Sya'ban, biyan singkabi iyon kabalikan salawat. Tumurunin Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pasyamamong hal min mustaghfirin faaghfiralah. Aun kakalaong niya mabaya mangayo kaampunan kako, tanto ampunon ko siya. Akabi iyon. Hal min mustarziqin faarzuqah. Aon kakalaong niya mabaya mangayo rijiki marikako rijikian ko siya. Hal min mustaghnin fa'ughniyah. Aon kakalaong niya mabaya mikiraya marikako papagdayahon ko siya. Hangkan nalusong na imano siya, wala niya kaya sakbuan imbiya singkabi iyaw. Subhanallah. In Sya'ban, labi luwa na imbintungan biya sin adlaw ini, puasa in kamumuhan, amo na ini in first class halom simbulan Sya'ban. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, nag-amay-amay kato niyo. Abilalong niya dumagpak na imbintungan sin bulan Sya'ban, fasumu aw faqumu laylaha wasumu naharaha. Abila dumagpak na imbintungan sin bulan Sya'ban, pagluwas lungsad kamo pagtahajjud, pag-ibadat, pagjikir,
haduman simbintungan simbulan Sya'ban yan, biya singkabi iyo. Wasumu naharaha, iban puasahin iyo in adlaw niya. Ba't sabab long sin Nabi? Bunatuod long nin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunon niya in pardusahan sin ipon, hamasayan. Minsan pa in taod sin pardusahan niya, biya sin taod sin kambing sin mga banu kalb. In banu kalb nakaunayad to, hamasa sin Nabi. Sila nayad to in mga mano siya, sa taod-taod kambing iipat. Sa taod-taod kambing iipat hama sa sin Nabi amo na yung mga bangsa ini, Banu Kalb. Naisabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in nakapalindog sinduman simbintungan sin bulan Sya'ban. Iban piyo asahan niya in adlaw niya, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan pardusahan niya, minsan pa in taod sin pardusahan niya, biya sin taod sin bulbul kambing sin mga sila Banu Kalbin. Allahu Akbar. Buat maling ka ni sablong sin Nabi, in mga sila nagsyirik fa Allah, in mga sila qati'ur rahim, magpamugto sin kasilasa, iban sin aqun liwaliday, iban sin mga sila amuin mabungsi para maas nila. Di makalamod ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala bihat tumano siya. Hamasa ini sa hingga kaubahan niya yadto. Makapangayo siya kamaapan pamaas niya. Makapayungoy siya kapaapan kapagkahinya mano siya. Iban manunggali siya magtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد, indengha mga hikmat iwan si maksud may ta kita niyo papagluwas lung sarun sin Allah subhanahu wa ta'ala ng simpangho na itong Muhammad sallallahu alaihi wasallam habulan ini. Inding ha mga maksud mga ummat al-Islam amo na in pagbak na to habulan sa mulya-mulya. Amo na yung bulan Ramadan. Bulan ya angan-angan sing kamatauran. Ding ha mga sila nagbubuwal bar iman. Sumagawa walil asaf syadid. Pila na sadya ding mga mano sing nagangan-angan niya tuyat to nang nagigalam. Minoy na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na sadya ding mga mano siya wa pasinwa imbulan Ramadan pagdangulngulan nila na pa Allah subhanahu wa ta'ala imbang man sila paabutun pa bulan yan. Nayari kita niyo agun-agun hangdo para kuman Ramadan na biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Nang kaninding ha mga adab bang biyaddiin magbak habulan sa mulya-mulya amunin bulan Ramadan amuna imangindua kita niyo impanginduaan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. But sababin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat din kan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala
Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Law sin Anas ibn Malik in kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam abila siya umabot na iban sumud na maun pablawm sin bulan Rajab, magtuoy na siya mag-us-us mangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, papagbarakata kamo imbulan Rajab iban bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan iban paawta kami palom simbulan Ramadan. Gam naman in kayban anding ha mga sahabat sin Nabi, iban sin mga kaimam-imaman na kaunay ato salafun as-salih radiyallahu ta'ala anhum, unong bulan pa imbulan Ramadan nangindua na sila fa Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, paabuta kami palom simbulan Ramadan. Sumagawa, aun na rin kan nila miabot, aun na rin kan nila wayroon. Nahangkanin biya ka to niyo. Kabalikan salawat, agun-agun da kumanhang dupa, yan nin Ramadan. Hadarat mo. In patut na to hinangun magsyukur iban mamudji fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan, subhanallah, mahunit tamuin sipatun marayaw. Ba't sabab, amunainin bulan, wayroon makatingka bulan, kanya ini, amunain bulan Ramadan. Nang kanin biakatu biiznillah, makaabot palom simbulan Ramadan, in mamung kita niyo, Allahu Akbar, atawakan, in mamung kita niyo, i'lam, أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى ويثني بما هو أهله. Subay ingatun sin tiap-tiap ding kato niyo. Abila siya dagpakan sin ni'mat, uno-uno na ni'mat paragpakon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajibin subay niya pagsukuran, sujuran sukun fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang sin mga ulama, in sa laggo-laggo ni'mat, piaturun sin Allah ta'ala pagumi ini, amuna in ni'mat kasampay mo palong simbulan Ramadan, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, innaka hamidun majid, inni da'in fa'amminu. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Wa la tahrimna ajra laylati nisfi Sya'ban. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة نصف شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأعنا اللهم فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين